ekipe ya Chelsea izagira gutya yakire Barcelona, isure Bayern Munich, yakire Benfica, isure ekipe ya Atalanta, yakire Ajax, isure Napoli, yakire Pafos FC ya David Luiz, undi isure ikipe ya Karabag. Cyo kubaza no kuri ekipe ya Chelsea ifitemo ama ekipe atatu yatwaye ibikombe bya shampiyona, Iwazo, Barca, Bayern ndetse na ekipe ya Napoli. Ubwo nandi ma ekipe afite uburyo yagiye abigenza mvuze muri shampiyona eshanu zikomeye Burayi. Ekipe ya Chelsea Sami, ekipe ya Chelsea kiza kirimo kuri Chelsea match zikomeye zifite mu rugo. Umwaka ushize ntago yitabiriye Champions League, uyu mwaka yagaruka ari kikora gikomeye cyane. Chelsea kiza kirimo urabona groupe bien placé yo kwagira ikikora, ndabona biri ku murongo pe, kuko ikiza bura Chelsea ifitemo ayo makipe yitwa yose yitwa kakomeye ari kwa Chelsea. Ariko Bayern iri hanze, bafite Barcelona mu rugo niyikomeye reka ndetse Bayern irakomeye bakagira yayikomerera. Oya Bayern nikomeye Bayern yabagora. Oya Bayern igumane. Rega Enzo nawe Maresca ntituramubona niba ari umuntu munini muri Champions. Uracyari ku izina wowe, uracyari ku izina Bayern nikomeye. Bayern nikomeye reka inka yari bake, Bayern iri kuyigumana. Bayern muri bara bakinnyi bayifite 11 babanzamo ku combine de 11 ntabwo ifite batanu bajya muri Chelsea kubanza. Habifite irabafite aya accent niyo ikintu kira irabafite se mubange nuko na Chelsea yakuramo nka Jonathan ukuntu Bayern yanashize, ariko na defa yavuga ukuntu Bayern yanashize nizamu ntiryabanza kwa Chelsea nukuntu nuze Manuel wazarakina Manuel azaba ari muzima wowe ni mari ari yitwa Urubigi aho ngaho wace nkoni none se Jonathan itakina kwa Chelsea yakina wenyine, ariko yakina wenyine ko uzomona mbona utakina utemekana. Reka manze mbabaje Jonathan itakina na Jonathan itakina na Levikovic. Jonathan itamwamubonye he atwara ikipe nk'umuntu w'umugabo avuga ngiki iyi Levikovic natwaye igikombe cya shampiyona nitworaga tuyivuga ngo ngiyo bayishyizemo bibiri ngiraza ikabitsira minota ya nyuma clean sheet kwa Levikovic rimwe kabyara. Jonathan ura mwanya bamuhaye bawuhaye Tosina Drabiyoyo agatinyuka muri ekipe nka Levikovic ntiyabikina birabinakina. Jonathan itawawe hano byibuze mwubahira nubwo na Mannschaft yarangiye ariko byibuze amayara amazemo igihe kinini cyane nawe ari umutitire aratangiye mu Mannschaft rero na Djibouti gira ikipe y'igihugu Mannschaft ategese imwe ba Jonathan yakinaye tuganire kuri Chelsea. Ariko ingiye ndi kuri Chelsea nyitegereje match izayigora ni Barcelona ni nayo gipimo nyacyo. Barca niyo match niyo match ni nayo igomba gucungana nayo cyane nicyo gipimo nyacyo pe. Eno Makukuleya na Lamine Yamal bazirikanye Reece James na Rafinha Trevor Chalobah yajishije Robert Lewandowski reka mureka mbabazi aho birago Moise Caicedo Enzo Fernandez na Korepam cyane undi mukinnyi bazashyiramo iriya mediane yabo na Frenkie de Jong. Iyo match murimo murayumva mwebwe murimo murayitegereza iyo match murimo murayumva irafatika karimo icyo bita irafatika ariko Chelsea izaba iryamiwe cyane kuri defense bazajya iragibiri mu izamu ryayo. Hanyuma Barca Lamine Yamal kwa kukurera nguteguje kare cyane ko Chelsea izaba iryamyemo itabaza. Oya reka tuzagenda twibukiranye idefanda iryamye Nepo mu bicu ibyo bintu byuka twarimo twisesengura hano ngo Vitinha ngo nde ngabagenda. Barcelona arabanza Enzo Maresca arabanza akakwiga akakwicara kuri Pedri akabwira Caicedo cyangwa Reece James ngo Pedri ntakine ati mugende awakora ntabwo azirika Lamine Yamal azirika Pedri yamara kumuzirika kuko iyo Barcelona iri kuvuga nayo ibyo ari bibiri kwa Levante irabirya muri defense birya kwa Levante ikintu ryari se buriya ngiye nanareba Enzo uburyo yatsindwa na Hans Flick. Dore kumbwira ikintu gikomeye burana ntukanyaho na Paris Saint-Germain. Uravuze ati kuri Paris nabwo niko abantu bavugaga ura Luis Enrique n'umutoza mwiza ariko kubura ikintu cya flexibility mu mitoreze ikintu cyo nyine cyo kuyoroshya ngo arebe ibintu mu buryo bwose areke kubireba kwe ku giti cyo kwabitekereza. Reka mbwira ikintu cyanafashije Hans Flick. Yazugira ngo Hans Flick kubamo muri Champions League kuba yarabuze umuyobozi we Nico Martinez muri defense
wenda tubyemere ko iyo defense yabo nayo ifite ikibazo. Uvuze neza barinjizwa bibiri kwa Levant, ariko dore ikintu ugenda kundiye Hans Flick ni umugabo situation yose agezemo ashaka kwishakamo igisubizo. Ni umugabo waje atwereka ko yaryama kuri Barcelona iryohereza agapira abakunzi bayo, ariko yaryama kuri Barcelona yanakina uyu mupira w'Abadage urimo w'Abaespanyol mu buryo bwo gushaka igitego. Espagne nako yes nishaka mbitware mu mupira wa Espagne, ubwo tunabihuze n'uyu mupira w'Abakatara, kuko n'ubundi Espagne ubona ko imikinire ya ekipe y'igihugu yabo La Roya igenda yubakira ku mikinire ya Barcelona bitewe n'ubwiganze bw'abakinnyi ba Barcelona. Aya long pass tubona ishobora kuva kwa Lamine Yamal w'umudribler wizeye kuba yakwera imino umukinnyi umwe babiri akayitanga ruguru yambukiranya ikibuga kwa Rafinha, ni kenshi wayibonaga muri Barcelona. Oya, tuvuga ngo Pedri araza gufata umupira, arabizi ko yawutwarana na bagenzi be hagati Frankie bakanyura kuri abo bakinnyi, agasunika long pass ijya muri center ashaka rutayizamu Robert Lewandowski cyangwa Ferran Torres. Icyo nakunze rero ni nacyo kintu cyoroheye Chelsea cyane Enzo Maresca kuri Luis Enrique, ni ukuba ari buryame ku bintu bimwe akunda kudahindura. Ariko byibuze uzarebe Hans Flick, uyu mugabo ufite iki gikombe nawe, uyu mugabo wabaye mu mupira w'Abadage, watoje ekipe y'igihugu, buriya iyo wabashije kunyura hirya no hino umeze nk'uri muri stage, yajya ahura na situation buriya nkunda uburyo yitwara muri Barcelona, agendana na situation. Nicyo navuze rero, wenda na Chelsea se ekipe mbi si umuntu wagenda wese ngo ayiminimize. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni nayo match ikomeye cyane hagati y'aya ma ekipe. Chelsea ni nayo match yo kwitaho cyane, wenda n'izindi ntiyazireka, ariko ni match yanakwereka ngo ese imbere ya Barcelona uko nitwaye binyemeza ko ndi umuntu uzatwara iki gikombe, binyemeza ko ari umuntu uzagera kure wenda nkagishaka. Ariko ahangaha zaba ari match y'abatoza. ni kuri ekipe ya Chelsea izaba n'ubundi nk'uko twabibabwiye, ni Bayern, ni Barcelona, ni Benfica, ni Atalanta, ni Ajax, ni Napoli, ni Pafos, ni Karabag. Kurenga itsinda hanze ziroroshye, kurenga Ligue Fezo kuri Chelsea nyiraho n'urucabana cyane. Oya, ntabwo byahinane, nta kipe y'ubwongereza n'imwe bizananira. Reka nkubaze kuri Arsenal. Arsenal ngereje n'ukuntu yitwaye mwaka ushize, yasubira kimwe cya kabiri. Arsenal irimo kuko ndi kubona fixture zazayigora, yaba ari fixture ya Bayern na Atletico Madrid, nizo zonyine mbona zayigora muri ritsinda irimo. Sami, sinzi uko ubibona nawe wambwira. Arsenal muri ifite Bayern, ifite Inter, ifite Atletico, ifite Club Rouge, ifite Olympiacos, ifite Slavia Praha, ifite Kairat Almaty, ifite na Bilbao. Ndabona fixture zayigora, kandi nabwo Vincent Kompany uburyo arimo yitwara biteye impungenge, uburyo arimo yinjizwa ibitego biteye impungenge. Nijoro yari yatsinze agakipe kari kamugeza habi mu minota ya nyuma, byasabye imbaraga za Harry Kane. Inter yahinduye umutoza, ifite Christian Chivu ugomba kubanza kumvisha ibintu yifuza gutoza ekipe. Abasore b'ikipe ya Inter nabo bakumva ibyo by'abasaba n'ibyo. Ntekereza yuko itakiri indi yinzaga 100% ari byahindutsemo. Atletico Madrid match ebyiri za shampiyona ubuko itangiye ikina biteye impungenge. Club Rouge yarayitwaye neza iratsinda ibitego byinshi cyane ku kinyanya cy'ibitego. Olympiacos ekipe yajyaga igora Arsenal mu myaka ishize muri Europa League, ariko ubu Kariba sinzi ko bakiri kumwe. Slavia Praha, Kairat Almaty, Athletic Club Bilbao, ekipe nziza, ariko nekereza ko muri ritsinda Sami Arsenal hano ifite amanota ahagije. Ayikarifi ahubwo nahita nkubaza, ni ekipe ya Arsenal yazamuka ari yakangahe muri ritsinda? Cyo kintu gikomeye cyane. Byaterwa nuko abandi bazitwara. Okay. Kwera kari league. Ahubwo yakusanya amanota angana iki muri ritsinda? Muri iyi mikino ifite nivuga amatsinda. Ekipe ya Arsenal ifite ekipe ya Bayern mu rugo, ikagira Inter hanze, ikagira Atletico mu rugo, igasura Club Brugge nk'ubaganyi, ikakira Benfica, Olympiacos, igasura Slavia Praha,
ikajya kwa Kairata Almaty igasura ikakira Kairata Almaty igasoreza kwa Bilbao. Kuri 28 Arsenal ya 16 arashoboka 16 utsinda imikino 5 ikanganya nk'umwe hanyuma igatsindwa nk'ibiri. Kuko nka Bayern wabirya izaba iri mu rugo Arsenal nta kibazo. Bayern na Bayern wabirya burya wazindutse nabi. Hari Kane bagiye kongeramo Nicolas Jackson, bafite Luis Diaz, bafite Michel Olise wabyutse neza. Sinzi igihe kuko fixtures bazazipanga kuwa gatandatu. Barishyize nko mu minsi ya nyuma ba Jamal Musiala barakize na bande n'ikipe imaze gufata irangi. Kwa Bayern buriya Bayern na Arsenal muri Champions League biragoye, ntabwo ngiye nigera predicting Arsenal gutsinda Bayern muri Champions League. Kinini yakora Arsenal cyaba ari ukunganya kuko n'ubushize ndibuka bigeze guhura ubona Arsenal ihabwa amahirwe kandi muri iki gihe muri noera y'imitoreze zitarifashe kwa Bayern. Cyagiye Magalhaes afata umupira n'indi watozaga ni Kompany cyangwa ni Thomas Tuchel. Hanyuzemo umwaka reka ubwo ni Thomas Tuchel. Hanyuzemo umwaka umwe yari Thomas Tuchel muri kimwe cya kane cyane afata umupira baraniwe kwitsina kandi imwe muri Bayern zari zoroshye pe. Irangire n'abakuyemo nge ku bwanjye ishobora kuba niyo doro navugaga. Hanyuma iyo ufitemo buraga kipe nka Athletic Club de Bilbao uzagasanga iwayo nako ni kamwe mu dukipe kabyutse neza kakugora. Kari tayari Nico Williams abo bita bano bataramu ba Sunset ba Inyaki n'abandi bakibenda bashaka kuzongeramo bake nako kagorana bitewe n'ibyo kari kubara kuko ari gihe kabara kavati twajya mu makipe 28 wowe waramaze kubona qualification kakaba kagutungura. Indi ekipe buriya utaruringa uti uko waba upanga kose muri Champions League Arsenal ntabwo wajya gukina n'ikipe nka Club Brugge ngo uryame. Kuri aho hari uko ibuka nk'ubushize Club Brugge yagejeje Man City ku minota 30 ifite 2 yari gibye. Aya makipe matoya afitemo abakinnyi kuko nka Club Brugge ubushize yasezera Atalanta mu bintu abantu benshi batatekerezaga. Yeye ku bwanjye rero manota 16 niyo minimum kuvuga ngo minimum kuvuga ngo yatsinze imikino 5 mu mikino 8 inganya umwe wenda itsindwa 2 yaba Bayern cyangwa ikaba nka Inter cyangwa Atletico bitewe kuko na Inter yawe nubwo tuvuga ngo umutoza arahindutse ni Christian Chivu ariko abakinnyi ni babandi kandi na mentalite ziracyari zazindi ushobora kuba watsindwa iki kimwe n'ukishyire cyane ko muri izi zikina amaro block no gukinisha umukino uri physical cyane. Ari Arsenal yisanga nyine ibuze igisubizo ukaba wayirusha nkuko wayirushije ubushize ko kimwe kubusa wakiriye ugataha wakiriye. Ushobora gutsindwa na Inter cyangwa Bayern, Atletico nayo Bayern ishobora kunganya cyangwa se Atletico imwe muri zo ishobora kuba izi kipe 3 zibanza Atletico, Bayern na Inter. Arsenal kuzitsinda bisaba kuba yamaze gufata irangi byanyabyo bino bibazo by'imvune bitarimo cyane n'ibindi bintu byose ubona nyine yabishyize ku murongo iri hejuru cyane. Ariko iramutse imeze nk'uko twe dusanzwe tuyizi ishobora kuba itazitsinda imigatsindiza izindi zisigaye ubona ko irusha imbaraga. Ekipe ya FC Barcelona twahoze tubabwira n'ubundi nayo ifite match ziremereye cyane. Ikipe ya FC Barcelona ifitemo Chelsea nkuko ifitemo Paris Saint-Germain. Izi match ebyiri Easy. Frankfurt yabasezereye mu myaka ishize muri Europa League. So izo zindi zihorere. Barcelona iri tayari uyu mwaka irakomeye bihagije irakomeye. Defense yayo yoroshye kuruta uko yari meze umwaka ushize. Irajagaje. Defense yabo ntifite umuyobozi. Iyo ushize ntiyari ikomeye. Iyi ngiyo none iroroshye yo nabivuga. Nabitomora nkahita mvuga ngo iroroshye. Iyo ubushize twavuga ngo ntabwo ikomeye ko yagiraga n'akantu ka offside trap wabonye ka video yo nabona ko kohereje arawo ari kwiga uko bakora offside trap yenda kugwa hasi abandi basigaye bahagaze we ahubwo ari kujyamo kuruta abataka arawoje ari hasi rega kuba hasi urumva arawo yo kuva yagira yamvune nigeze agaruka ari kuri level. Ikindi buriya yaje gusanga urumva n'ubushize kimwe mu bintu bitanamushimishaga ari nabwo Juve yari yongeye guhagurutsa deal yo kuba yamutwara. Yagarutse Inigo Martinez ari uyoboye defense agakorana na Pau Cubarsí. Rero kuvuga ngo Inigo Martinez yavamo arawuyayobore twayibonye
agize ayo mahirwe yo kujyamo Inigo Martinez avunitse nibwo twabonye Barcelona ihita inavamo imbere y'ikipe nka Inter Domira. Gusa Barcelona yashakaga Jonathan Tah, nta kindi yamushakiraga, ni umuntu waba umuyobozi, kuko bavugaga ko Inigo Martinez nawe ni injury prone bikunda kumugora. Turategereje turebe ku mugani uburyo binjijwe ibitego bibiri ejo bundi. nta kindi kibazo Barcelona ifite uretse defense. Nta kindi kibazo kandi ngene nkubwire mu buryo bwa mentalite uzi ikindi kintu kimwe negereje na groupe. urumva nyuma yo kugera demi final umwaka ushize mentali buri uwo mukinnyi aba yagiye akura, kandi n'uburyo batakaye cyangwa se basigaye ni amayerere individuelle. Iyo defense nyine ifite ikibazo ku mugani n'ikigifite. Christensen yajemo nawe mbona umutoza avuga ngo nawe azagenda bireba mu bakinnyi afite barimo Christensen atakoresheje sezishize cyane, arebe ko nawe yabafasha kubyara umusaruro kuri experience. Umukinnyi yigeze kuba muri iyo Chelsea agatwara niyo Champions League, we ari kwizerera muri abo bakinnyi kuko azagenda basangiza umwanya wenda bashakamo igisubizo. Barcelona rega nta yindi choice, irakubwira ati ni ibibazo bya mikoro. Uyu munsi impamvu barwanaga no kuba kuri Jonathan Tah yari umukinnyi uri free agent, uyu munsi niko bari babonye na Inigo Martinez the same. Rero uyu munsi washaka ndetse umu free agent uvuga ngo yakwiborera defense nawe rega birasa nk'ibya Chelsea, irakubwira ati ese turabukura he ku isoko umukinnyi uza nyine akatuyoborera iyo defense. Reka bamubare bashatse umukinnyi babara muri kadira ya Thiago Silva, ko abantu bahoraga bavuga ati Chelsea ifite ikibazo cyo kuba abakinnyi bari kuri level imwe, yaba mu myaka no kuri karita. Kadire ya Thiago Silva ari hasi y'imyaka 25 se bamubona. Nibyo bavuga nyine umukinnyi byibuze uri hejuru y'imyaka 25. Uri hasi yaya ahubwo ko Chelsea politique no kugura bari hasi y'imyaka. Ku cya defense bashatse n'umukinnyi byuze hagati y'imyaka 25 na 27. Waza ari umuyobozi wamukura defense ntabahari. Abahari abari biragoye. Ariko Barcelona uyu mwaka ngiye sinzi impamvu mubona ibyo yakoze umwaka ushize kubisubiramo bizayigora, kuko harimo fomu zitazagaruka. Wowe urabara mu buryo bwa form wise. Rafinha yagize forme rega z'ubuzima bwe, mbona ko bizanagora akazisubiramo. Shanda mubona nk'ukihari abakinnyi basatira rwose, urabona bisubiramo akagira mu bitego 70 yagize umwaka ushize cyane, ibitego hafi 60 cyane. Ndabimubona ikibazo nanjye kiraza he, kuko ikibazo nabonye wera kuri Barcelona yakimukiye muri shampiyona eshatu enye, akayakiye mu makipe arenga 5, agakora ibintu atigeze akora muri kariyeri, ntibinabe validated, kuko buri yasibye kwenda abantu tutabivuga. Barcelona yemukiye Rafinha ntiyigeze imusunika kuri Ballon d'Or kandi ari wari ubikwiriye. Nubwo wenda atabikubwira agabigusobanurire urahirwa ibitego 56 umwaka ushize. Ibyo bintu iyo Barcelona isunika Rafinha ubu yaba ari umukandida wa Ballon d'Or kuruta nuko basunika uriya mwana wundi Lamine Yamal. Yego, kandi ntabwo yabikubwira. Ziriya fomu za Rafinha ndazibona nk'izitagaruka kuri Anfield. natwe twese dutegereje ko bazamwakira, kuko ni match navuga ngo imaze iminsi igaruka. Liverpool na Real kuri finale za Champions League 2018 na 2022, Liverpool na Real de Madrid muri League phase za Champions League umwaka ushize barahuye, Liverpool yitwara neza. Ese Trent arakirwa gute? Nicyo kintu cya mbere cyo kureba. Ni ibintu navuga ngo ni imwe muri match zo kureba cyangwa se match zo kwitega muri league yayo, kuko mu makipe 8 kiza kirimo bazayakira mu rugo. Bazayakira mu rugo nicyo gihari kuri Anfield. Kuri Anfield bazakira Real Madrid mu rugo, mu kwakira Xabi Alonso nanone mu rugo. Bushize yari ahari kumwe n'ikipe Leverkusen aranyagirwa, barabunyagiye ibitego byinshi cyane. N'ubwo igice cya mbere yakitwayemo neza, ariko cya kabiri ibitego byaje byirukanka, ibitego 4 n'ibindi bitandukanye. Ntekereza ngo ni match yo kureba ku ikipe ya Liverpool. Nanone navango ni rattrapage kuri iyo, kuko no mwaka na equipe itarigeze yitwara neza ugereranyije n'ukuntu abantu benshi twatekerezaga ko yagira ikikora. Yavuye muri yanabisuzuguye cyane, muribuka ko yajyanye abanyeshuri gukina na PSV Eindhoven, bavuga ati twe byacu dutegereje ni kuko deja bari barize kuba ba mbere cyangwa ba kabiri n'ubundi bari babizi. Basuzuguye bavuga ati tugomba kwitwara neza muri Champions League, ariko ntabwo byagenze muri iyi phase ya mbere bahora gutya. Liverpool yavuyemo ariyo kipe ifite amanota menshi mu gwabwa amahirwe yo gutwara Champions League, ariko uburyo yasohotse nabyo biteye agahinda. Yangira ngo niyo kipe yari iyoboye umwaka ushize cyane, yari iyoboye ikurikiye na Barcelona.
ko abantu bavugaga bati Liverpool na Barcelona n'ubundi niho dushaka gushakira ushobora gutwara iki gikombe. Urumva rero niho hano bintu byari byabaye nkaho Liverpool n'ubundi itenguha igeze muri knockout. Ariko byo match ikomeye nkuko Samiri wanamubazaga bigarukaho shani ya Real Madrid na Liverpool hazamo impamvu nyinshi. Abantu bibuka ya finali Ramos aryamira kuboko Sara mu buryo bw'umuvuno kugira ngo Real Madrid twari icyo gikombe. Abantu bibuka igihe bagiye bahura ni muri iyi minsi ya vuba bahuye kenshi. Umugani Trent azakirwa te Anfield Road. Ese witwa Alonso nawe ugarutse mu rugo kuko turabyita ibya Trent ariko na Alonso wagiye atekerezwa nk'umusimbura wa Klopp bikarangira bahaye akazi Arne Slot nawe nuzaba agarutse mu rugo. Icyo nacyo ni ikindi cyo kurebaho. Real Madrid igiye guhura na Liverpool iba yataka ifite atake nziza, etse defense yabo bongeyemo imbaraga izabasha kurinda izi nkuba za Liverpool kumanuraho. Icyo ni ikindi cyo kureba kuko ubundi nekereza ko muri La Liga ubu biracyari bibisi ntibiricayura, ariko cyane cyane izi match z'abagabo iyo zihageze nibwo Real Madrid ireba urwego rwayo. Aha niho uvuga ngo ndinde muri iyi sezo, ndinde muri iki gikombe cyitiriwe njyewe mfite kenshi kuruta abandi, mpabwa n'amahirwe buri sezo kuruta abandi. Aha niho uba ugiye kureba byanyabyo mu ntererwamo itabeshya. Samir, Liverpool urabona uburyo yiwatse n'abakinnyi yatakaje uyu mwaka yazarenga 1/8 ikaba yagera no kuri finale ikaba yanagitwara. Ni defense biragoye. Ni defense biragoye uko tugiye muri turunwa ni elimination direct wenda Marig Face yayikina neza nkuko yakinnye umwaka ushize, ariko hamwe na defense itameze neza ntabwo byakunda kutwara kino gikombe. Buriya mu mwaka ushize tugiye kuri ikipe yatwaye igikombe ni Paris Saint-Germain. Kimwe mu bintu yakosoye byari defense guhereka ku munyezamu ko Donnarumma yo ataza kuba we ntibari uve kwa Aston Villa. Amawano ni wani ya Asensio n'umunyezamu turayibuka. Kwa Liverpool naho yakoze saves nyinshi, memo na Arsenal yaba match banza na retour hose yitwayemo neza. Ariko match ngiye mbara bagomba kuvamo ni match Aston Villa kuko Aston Villa yarabatase ku rwego rwa nyarwo, bayitsinze 2 inyuma yegariza. Hari amawano ni wani nibuka mu mutwe nkaba ndi kuyareba gutyo ukuntu kandi kabaye ukuntu yayikuyemo. Ku ikipe rero nka Liverpool ishobora gukina imikino 2 maze imikino 3 itsinzwe ibitego 6. Nibyo ushaka kuyobora League Phase, noneho ugahura n'ikipe yayobye ukuntu Paris Saint-Germain yayobeye muri za playoff umwaka ushize. Ugahura n'ikipe yayobye ko ntizabura nta mwaka ujya buri ikipe yayoba bitewe n'ubwitwara nabi n'iki byose. Nk'iza Real Madrid zifite ingendo zijya muri za Kazakhstan, hari uragero ugasanga urubura ni -1. Uragero ugasanga weda ni ibibazo bikomeye cyane. Ikintu kiba ni iki rero, hari igihe wisanga ikipe yayobye musabwa gutsinda ibitego kugira ngo ukomeze, kuko nka Barcelona y'umwaka ushize iza kuba ifite undi mu defenseur byibura wagerageza ku kigero cya Inigo Martinez ntabwo yari buve. Ko ushaka gusobanura abantu ko watsindwa ibitego 7 ngo ukomeze muri knockout muri kimwe cya kabiri bagushyizemo 7 ubundi uba wagaragaye. Liverpool asigaye iminsi mike cyane ngo isoko rirangire, ikizakora ku isoko kizatwereka ikizapropoza muri Champions League. Yongeremo mu defenseur Sava ariko itamwongereyemo kubera ndiye nimero 2 na nimero 3 ikaba ibona ko Virgile na Konate bitari guhura cyane. Sara zabasiga bari muri Champions League agende mu kwezi kwa 12 bigeze mu mahina nayo ni ikindi gihombo. Kongeraho ko ntihaburamo ibibazo by'imvune byinjiramo n'ibindi. Ekipe ya Mohamed Salah umunsi wa gatandatu wa Champions League bazakina hagati tariki ya 9 na tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12. Azaba yaragiye tariki ya 9 azagenda tariki 10 z'ukwa kangahe z'ukwa 12 nibwo match day 6 ibanziriza ebyiri za nyuma. Ego azaba ataragenda azakina itagenda agenda. Indi match day 7 iri hagati ya tariki 20 na 21 z'ukwezi kwa mbere. Azaba yaragarutse ari kugaruka kizaba cyararangiye cya Afrika. Zaba cyararangiye. Numva ko Mohamed Salah rero ni inkuru nziza kuri Liverpool kuko match day 8 bazakina tariki 28. Bisobanuye ko ubwo
matches bazakina muri icyo gihe Liverpool yazaba imufite. So Samira ati ubwugarizi bushobora kuzabakoraho. Nyine nacyo kintu ndi kwibaza. Samira agarutse ku kintu cyiza. Uriya ni ikintu Arne Slot nsa nk'uri gutungurwa kuri we. Bro, ibaze ikibazo cya defense ya Liverpool. Arne Slot yakibonye ubwo bamuhaga gutoza ikipe ya Liverpool ataranayikandagiramo. Baramaje ngo urebera hirya gato Liverpool maze kumenya ko uzayitoza. Kimwe mu bintu wabonye ko gikenewe muri Liverpool ni iki? Nibikunda wenda bakaguha icyo gihe wenda cyaba ari gito gukoraho akoraho. Icyo gihe avugiza ko ari defense. Binashoboka possibility ku isoko. Nka kuno bazanaga bakeza umutiye. Apari uko ari cyo gisubizo ubonye ku isoko bitewe no kuhagaze. Yumvaga ari cyo gice yakoraho. Ariko biratunguranye kuri miliyoni bamaze guspendinga. Icyo gice cya defense wazanye umwana nawe ukiga. Uyu munsi baracyarwana no kuzana Alexander Isaac. Nibyo twavuze tuti Liverpool ibitekerezo cyo kuzana Isaac si kibi. Apari yakigiye tuvuga Sara yazagenda. Cya kintu tuvuga ngo hari igihe witwa Kodiga kupabanza ruguru ukabona ko hari ibyo atari gutanga wenda yagatanze. Rimwe na rimwe wakenera kwatakisha wenda Sara Isaac mu gihe wenda ugoye kitike yaruhutswa cyangwa se yaba ari benshi. Wamenya uko ugenda ubahindura ko turanemeza ko nyuma yo kwitaba Imana kwa DJ Diogo Jota da Mateus Darwin Nunez Sori wagiye ukongeraho Luis Diaz wagiye. Liverpool si yo kwicara mu gice cy'ubusatirizi ngo ituze. Ariko nubwo tekereza mu gice cy'ubusatirizi biratunguranye ko tutumva mu buryo buri serie approach yerekeza muri Crystal Palace. Tureke na Palace cyangwa ujya ahandi ujye gushaka umudefenseur. Dukora match ya Liverpool ituruka inyuma uyu mwana Liongo Moha Chima Dewona kwishyura igitego agatsinda igitego cy'insinzi. Nabwiye umutaramu ndababwirane twari kumwe yagerangiraho. Cyane Mbappe kuri match ya Liverpool ni Mbappe. Ni Mbappe ari kwa. Niwe nabwiye nti muvandimwe nizere ko mu nkuru zo mu bibyizi tuzakora bitakanarenze kwa gatatu. Ni inkuru iza ry'umudefenseur muri Liverpool. Dufite Fabrizio Romano araza kutubwira kuri Mark Gay. Turaza kutubwira wenda aho bigeze. Ariko Samira agarutse ku kintu cyiza. Uyu munsi ukinnye match ebyiri. Siza equipe ziza muri Big 6. Neza equipe n'umundi ku rupapuro uhabwa amahirwe yo gutsinda. N'uburyo uza kubishyura cyangwa se uza kubatsindamo wenda witabaje iyo minota ya nyuma. N'ubunararibonye gukura ku equipe yawe Liverpool. Swadi nini iri machuwa ya kubakinnyi benshi. Au contraire ruhangana nukoresha 11 kenshi bari buvemo babiri basimbuka bana ko equipe isubiye hasi. Equipe iri bunanirwe kujera iminota ibiri kuko ari ntoya. Ariko watangiye noneho kwinjira mu minsi ugiye guhura n'ama equipe manini. Yama equipe muhangana icyo gikombe. Yama equipe muri Champions League manini agushyira mu mibare igoye. Ntabwo uzaba winjijwe bibiri cyangwa se bitatu ngo uzagira amahirwe yo kuba iyo minota ya nyuma uzabona adversaire hora akora amakosa nkayo Bournemouth bakoze no kuri match ya mbere yo bakoze. Adversaire Bournemouth ndetse n'ikipe ya baheruka gukina iyi match ejo bundi harya bahereye kuri Bournemouth. Yes, Newcastle na Bournemouth.